awe bonu wakaju wana 419 I blame ya blame the girl ibe blame we wa ivano ana gele we na tai e love ga gele ga ro opi anogi ranu tai no ri gijoma bo ati egbo pa ne akewo pari ne o mate sopo na we gbe mi ko o mate sopo na fi egbe 419 aga gele mi o we ke na we dorish wa dare yo me eruna ni anlanu na egu we kwekwa because amenu won every day ya na ye bae ya nanu eti won ni ka o eti won ba ya ni e pa wa gbon e ya neruna nu because aga iti egbo bi o moto ne awe gbe mi ko again na o mata lo mame we o mata lo mame ma enunu wa iva beteru we ya na ye kesina ibe on sebe di owe ope enu wa kesile gbe lele ranwiri amami otoe because a level where ujigo ya seto ya so papa u setting bribe den o ye gbe if you want do e mota no ka we ki oba u setting bribe idia ijoba na do u setting jigo ya adu we ti be jigo bribe me aga gele mi eguta meke na guga mare uga mare we u promise una mi oigo obi otona obi enika ogo tonedo dorish eruna ni ananu ena ana gele mio we again na ogele rigo nuwe u promise we uga dorish umana mwefe na were gbene uga mi ogo wagi mugbo wagi dwaza arigaza gie uga wugu mare again na efe ga gwewe umana vione enu wa nwame umi ogogo idoti ewezo idoti e manika o iyo no bu ezo na aga gele mi efe ge na gwewe be nu gugu kunu vie efe ene o wa e ga gwewe umu wa ene gwewe umu ga ene umana mune una wenu loge kona una wenu rie brabi ya cover ununa nu ya cover ekesina uge tori o wani because a former a boyfriend of Mario Ebuku a Romario Ebuku mana jana or you as far we imagine uga one more gualo emie it can be 2 years it can be 3 years and the egg baker ka egg be rame waya gualemie wa roto mu welele ramirikia imasa mejunu ta we fasting je na ya agagele mi we ge na mu igo nuwe ogwenu mare yen ona mu igo na mi igo na hu amare una ri engagement igine igo gwewe orogwa nu wa egbabo uga nwame aga kawe babia no matobo tonedo eti dia ni yesige ya neru na nuwe aga gele mi we idia yo ijoba yo we owo kan ba oga kan ko na ne omo na no ko na oga kan ko na ne wo we oga kan ko na ne ba van e fora ga gwewe o mana vio na ene egbera we bologo ma no dekun we e fora ga gwewe o mana vio na ene uga towo tonedo ni e wo accident we ni ka ojo we we mi ave stroke we ni ka ojo we e wu ke we ni ka ojo we but defege na gwewe igoge gwewe uga nwame tuga to serame no mose uga to utiti ne utiti kwakeka eruni to nanu na hina owe osalobo agmina ni kiane ne meruru omo na era meje beteruni to nanu na hina e foge ga gwewe dorishi ebebe nu akpese ebebe nu ajo dobo se because emi na iwe mie eya nerunu e uga nwame ugere gbe mi ogogo uga nwame wa titi kwa kekan uga nwame utovi owani uga nwame ugari wanera bo wani uri emiame uga la wani uvi emiame uga tota yo wanu tota emiame veni teri okan ya aje eti o sanu dazin eti won ba ya no ye ri agbon eti won pe abe ti won ko ti yan ga no we bo gbe o eni ka o ga no we ba fan eni ka o ga no we ba son uga ri e uga mi na mi den opoko no ye gbe
do uga mweme ke na gario dobo uga ko dobo ni de ugu imoto wegi kon la ha wa eva gari moto no geva wo boy ga pio nyegi ogi fewo eruna ni do na no na dorich o e dorich anyway o aso awon agbon ya eweji wa receive eruna ni nanu bete foge na gwewe wa ga mego bete fe na gwewe utori efe ni veni table we eri oga jebo avan eri oga jebo ta veni Jesu. Sister me, do wash me. Eruina jemena, imae nunu we ma dorishi. Ade awebon wa mu yari eruna te suppose ni ana. But iyagi temata, bege na gijena. O se no saloba na dori eme la dona weni vie ni ka o nuwa. Nuwa ya vie ma ni ka o. Wa iwe. Uya be. O honu maga eme ba me etun eme ba me yake. Uya kpe piche ni kaona. Wa ikpe uri piche dorish. Uri esika. Kame ni ka ubanwa. A kota wa ya vie maya. Wetu to mwebe dorichi ji. Efe wega gwe dorichi. Wotonedo ni ya konkoji. Ni ya gbinaji. Ni ya guwedo konkona. Dade ke mwe dorichi lele ni ya na boyeku. Kame ni kao. Egwe zoge maya. Uga oni ya jopia kwe dorichi. Uga one miamerere de kwe dorichi. Uga ona amwe dorichi ado agwalo wa mana miewe ne. Omana viefe wenu nege gberae. Eto oge bae. Efia bae. Ugweze mata. Den uri e piche dorichi. Uri e kainya hana no wu. E piche ni yoga eha. E piche dorichi eha. Uri okpa yu wogi dia. Uri okpa yogi deno poko. Uri okpa asoga ire ubanwa uswe ni oge umana de rine mi no so ba ni era wene ni ka ola o ni atie we tie ni atie wa son ni atie wo wi ni atie wa van efe we no gu e no vi ogu e o wi eja o ke kan ya vi ogu e ni amu ekun ai kun ase onwina be de efe we gu e nwina o amu e no efe we mana gu e papati we mana gu e runa ni ri enu na enwina bete fe we ga gue o ma ja o ke kan ya vi ogu o je mi ame ya vi ogu o je mi ame ya vi ogu o nene bi egbe o yo bi egbe o pe a se ke no je o wi a o ko a se ke no je o wi a okay o ma ri go me na ke ne runa nu wa o dale bo ya we mi o dale bo ma ni di go ke o ke gbe na ye bo si su so bu mere ne e tun so bu mere wo wi na we mo mi jore video ni we no te e ko ma ri ni ajo that even member yakin ina we mema nota eti we video only because it dey against you we ope na keta we aga kamie bla boy ana mienye na ka agbabe bla boy ake agbenye but uga mi ave centro una music balo ka gbe centro no ke gbozi palo uga mi ave centro una mi rumo yi ka gbabe centro ne uke gbe rumo yi they are very dangerous. O wako wania latia siesoto. Ugmebo twegi do vie mamene as a queen montaniki as a represent of Idia ni yesige ide no poko mota no ka weke oba we see emi ni amameti unu ebo menogi jorovio mozeno koriomore iga meti wenwe without uze wanera efe wega gwe e dorishi nebo ya eje dorishi to this day yakpe picture ge ha uvio enya won imi na weni ya tie mu ni ati okay wu ni aviefe wenu ade keke na amu dorichi le la mana aviefe ni nu ne obose ti kio mi ameni e da no mara ado ko boya dane oju nta on a message ni dori enu o ma no dorichi o ita ma dorichi ona odo bonu jowo tesan ona odo bonu jowori omo ono na osabo bo ubege ya osabo bo you may take it as a play it's not a joke iya mejo boni ya jenedo ekuona so imweme we imujo obo uga amo na go dorishi o gwage na ga gwewe o wo pa wa bunoruwe eni o ya no giri okwu ogo ne no gi promise okwu ni gi ga mare venu mana mare
Ado mwezore igogo mamune weregbe uga nwame urule boka waya abaden okpoko aka weba man stroke mu aka weba man ogito taye wishe aka weba wi odafe no giki owi ogwe aka weba man no lose mi ya no vi oga diagbona veni tari oka ya aje eti o saloba beti ni ka ya neru nanu itie wezo ma emota no ka weke oba dorishi itie wezo ma iden okpoko itie wezo ogwo pa wa be girlfriend we wa invite ezo Yoni abonye na nuwaiva no riabe ori riabe ne no be nyise ori emiene oga wo riabe ge na wa vie fe egie oga ege no be riabe wewe no ohia ofo atiku gwadame abo erigi abonye na se ona yogezo abe gujo edorish uteti me mo because oga kenu wi agogo ri okeke na ya abonye efe wega gelegwe uga nwame umana vie fe ni nene egbe okowe wogwie egbe okowe bavan egbe okowe wa bia yore no wu imasewe waga keke ebe na ta ese utiti sota sister me asanson wa banwa e picture ni ka unu ya gbegede gbere yana usi ke picture dorishi lele okay efe wega gelega gwe dorishi urule bokan ya vie fe wegwe obo abone dorish ohe abone dorish ije no re imi ori egbe ma dorish no vie fe wegwe era no re imi ori egbe ma dorish no vie fe wegwe uwo imi ya fefe no giro tone do ori egbe ma dorish no vie fe wegwe obo no belele do be jo do ba ave bone oga beje church ave bone oga akia hotel ave bone awo money na fe egwe we viogie enika owe mu viogie o mana viogie na emi ogogo botonedo o mana viogie na emi ogogo bisi veni teri oka ya je be ko ya fefefe no da we mi na ve aha eri awo ese o imaboye ku oyin ma taibu erun jona maboyeku so ri okeke nu boyin emi na ja no ma o fo ma gbe emi na ma ja no ma e fo ma gbe so iwa ni una na iti wa o me try nu ya pe picture o ivi ju eya sisi wa bonorenti prayer wa ya fefefe kenire France kenire Italy wa pe picture dorish wa ya pe picture ni ka ona wa sikan le lian o imi ana wa sikan le lo imi ha ukelo ye ba son umu kanika we no boezin ya bo bijue efe ogara agu e o mana vio ni go ge na agu e o mana vio ne dorichi ka nwa me woto ne do ni no nwe mi ame no nwe wu na ya to ogara ye ba woto ne do no rie ba emi ame oga vio we yo to ne do no vio we ye mi ame wa vie manika o de wa ineru ni no we ni abonye do we ya lobi imi na nuriri mi na o record egun me okay every day wa ya we riopia duari agege e one twin uri eke wa gege won ri ene agwe dorishi ni ara ku e wo wie ni ni ka o ga ya gege ku e ba van o ga fi mo spirit ni ka o ga bi e wo we ni aga jupon no fo a won ona emi ni oni doctor mawe sister me e vie e de vie una le prayer point ni na wa me no saloba ya gbin na no e eri me ya le logo me o ma no to ni ebe mi e me fe me be ko owi mi rock pa wi yen igwe omojo no do mu efe meme owi mi na we problem iro ina so avie manika o obona irada e so ga collapse orije church e pastor na we no do imi ame o ma na imi ame na egu pa setting ba ige be do party e me ni la awogo ni forgiving yen ni do mu ne na efe me ina we ban mi ajanu we ogan we na te lu opun wa ebi ni majanu e we me janu we me na ya too many ka we eni ka wa awo botuma we ogwo e original we wa to bu we to my direct sike picture le lo yin mi ana uge boyen nu wa but enemo we mi e prayer me na win na iye ties ahon ha me go anybody no mo wasa wari e picture ya wa sikan wa ti ezo manika o eni ka o boyeku iyan ri e brabi won dorisha abi wa son ajo sisi ku e kian aro a efieti o kuguvu kpoga defi guvu o kere kpoga defi ere o mekeni awon na eso mana via fe we gwenye jo egwe mi ame
Ye jo egwe mi am okay na aga mulelo do bukia. Ano egwe do manu ofen do manu mo emi odo agwalo we market to this day and wa are do give ekmo again cow. Won osaloba na gbinigbina na nu e wa are do ri ekmo me ne. Ona eru okpa ni na nu e o. Wa va o wi ya ga kon ko na nu wa are do ri ekmo me. Ama ye gbera me ya vi ogwe oju ke ya vi ogwe. Gbe emi na eru na ni nana a message na ni give na. Ni Bible wa je mere omana ya o ke kan ya vi ogwe ene na okwo ese because onwa me emi na ye emi e ya neru njo ani ye ge ekwo because almost onwa me e wiki ke do gbo almost ya omana won ori e ba na ya mele so ese ti ku eru me kwa eru melu ga na odobo na ya kwa ebe zuloko so ese ti ku eru na kwa sister we be ya na salobo agbena nu e era bi ju eno re mi ya de banya era me bi je me no be re mi ya era bi je ayati ya eni ka wa ayati era bi ja ti dorishi ya bo yen na nuwa no ri abegbe no me gbe mi bugu gba ifa ni ga egbe bugu gba ifa wa vi o la dia so eri o wa se eru na wa do na nuwa eri me ya we mi me because about 20 me no dey. Hello, God bless. No, we are not. Hello, God bless you. Mommy, you're at top. He said, "Oh, sighting way." Africa, call you over 3 more. So you know the kitchen. You issue any call you where you call it about your the comment Mommy, I need your number. I want to talk to you. I need a number. He will reply. No reply. Nothing. No, you are beautiful. I know I'm beautiful. I wish you were me, man. Why life? You but why post any not about me? It damn. Okay, mommy. You know, say na call. You know, ya pray name and boom. You know, we are happy man and all that. So I really want to be your member at least. And I will be any room, you know. I do Nigeria may be there.